Rekao sam, pobjednica Hanžika iz 2021. nastupila i prošle godine, tada je bila naravno puno jača konkurencija, bila je 7. i ovdje može biti iznimno zadovoljna sa ovim skokom, pravi trenutak za najbolji skok sezone i vidimo koliko je to znači. Da, odličan skok, evo vidimo da prvi put nije pala sa strunjače nakon skoka, tako da izgleda da je sada namjestila skok, pogodila je odličan odraz. Da, prekrasno. Malo je petama dodirnula tu letvicu, ali to je to, na pravom je putu. Ona inače ima